Hari ketiga aku make up kereta jiran aku. Semalam aku dah pasang Android player. And hari ni agak gila lah. Korang nampak tak dekat depan kereta tu? Ya, ini semua aksesori yang aku akan pasang dekat kereta Arus ni. Banyak gila. Aku tak tahu nak start dari mana. Tapi tak apa, bismillah. Mula-mula cover lampu, lepas tu cover door handle supaya tak bercalar. Bumper kanat, cover fog lamp, and cover cermin belakang design Mustang. Cover side mirror warna hitam, nampak lagi sporty. Logo delete chrome, belakang delete chrome. Yang ni tambah chrome. Alamak. Okay, next cover lampu dekat belakang, lepas tu cover dekat hood. Cover ni penting supaya letak barang tak bercalar. Last sekali cover wiper belakang and interior pula. Cover pillar pintu, cover aircon dashboard, cover speaker. Wow, nampak mewah. Cover dashboard, cover steering, cover meter, cover aircon belakang, cover seat belt, cover gear, pillar pun aku pasang. Belum habis lagi. Cover push start button, cover button steering, and yang dinantikan, cabut pintu, lepas tu pasang ambient light. Wow, ini kira penyeri utama lah dalam interior kereta ni. Bila dah siap pasang, korang tengok naik terus seri kereta ni. Lampu ni semua boleh tukar warna pakai apps je. So next, besok hari keempat, korang rasa patut pasang apa dekat kereta ni?